0248 92 92 88 24 24 0248 92 88 24 bia won so de no ayesrade ene woni paduanum why kesi ama abroso wafo yekutu wonum 3p garlic mixture obi frɛ was a dog menum 3p madwonso saa ane eye enjainom yare bi woni paduanum ebeta ba sa wodwonso twa ne ho aka ana wanya nam yare bi eti wonum aduna na akoka no eti memo adwonso ma emo ani nyina flash abesene flow system no mu akọ na ahye mo na se etunum 3p na wodwonso a eye pa chese bibi wo ho na akoka no obi so se bio kafra awia ifa cheme obi so no so num ye no wogya ne nice ane srade ewo ye fununum eti waye kutu na wafuna ye kese no wonum na wogya wo nan a obetwe na wafunu so atwe na waye kama ni nyina ye sa no so no hwe odada setremu yie eduro na ebuawo na wanhwe ye na de woni ne tie no owo bi a na wono so to bia ma no wafuna ye kese no gya na dwedidie enam wie bebrebe na emoa 3p garlic mixture ye de nkomo twetwe no asi Fred doctor ne no ni nkomo o kumasi aka 2 minutes o kumasi a bora kolena heba Dani heba Kriske heba omenya 3p garlic mixture ho for enko abetsam takrade eye aa mensa Koforidia eye Gapsni Pharmacy. Mumuni Away Enterprise ewo wa baby a cathedral ne wona. Ena wokota malinso wo fakwadwo ewo ho baby a electromat ne wono. Udu ha akora ebusa na obekire wo. Kingswalk Kofsam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi. Odi okwa wo say o pe 3p garlic mixture. Your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Odi Fred doctor sisi a ne no enim kombo obekire bibie mu akire wo no akire se de obanu aduro no a ebeboa etu yade na sententem yankopon ya adumada sene ye no we say dia papa yada say amishraw and obasisi begira ko yada kamu na yada so ye cross examination ne guso koso aye ntoto wano omo ye ni we na de na si nti omo mpese omo discan beba me pa acho me dance ni week time na say omo discan ba no me frɛ yima no ana yima ne so no kre scan omo nya 95 million nti akankaye na msemate nti menene kasa wieye no na mesa frɛ papa na obabeji scan no me frɛ na enko na msidebi ena ti sade a mebo anan akọ efie honom ti maama yima no so ahu sɛ me kɔ fie ho ti me koduru ye no na me hu maame no so maame tawia na ye kɔ hwehwe ona no honom o mama konwa na obisa me kwansa me bisa maame sɛ me paacho o kan me no so o kan me pa na me sɛ ye no kre emre na so but me frowura number na adum brai ma no so se o manya 95 eti se no video be ni me paacho ye kɔ fie honom na ye kɔ hwe fie foforo honom eno mama konwa tanse a papa ne kɔ frɛ ni re na o mo baje be sin am hall ni me paacho an papa na o di kasi e beton ni e makola aso mo nheda nso ni e ma bebiresa enti me paacho ye kɔ duru ache makonwa no koda utonia em se nheda enya price bi asa enti me paacho e ba asa no na me ka che maame ne se emle na so ayese mo discan ma na me de ma blano no so menya abotre se menya abotre sei ye beji scan no 4th April enti ese ni week time ne ese scan ba na me de ma no menya abotre sei no so na msna okunu we no so okọ akurase na mse ne mesrew baby wa kɔ hye bia na mane mra na menyi scan no emfa ma ni wura no so wate hwamuni me paacho papa na obeji scan no ne shefu gu no ena ne baboy na oka ho no ena tinchen no ena Mr. Boatin ne tin finfia na oye ko ono Mr. Boatin na ye ko paacho e wo baby a menye adwuma no nti eba sa no ekọ na akọ na awotwe nti Mr. Boatin bizam se enye me ekosen na mso makofie ho na miguso ena se abana me dinkan eka kirew na mse mesrew mame miguso a me tu wana mo nti ekoya akodu na awotwe miensa na yese
my mama ni amra enema ya maame no esofo maame ni say wo se ni problem pa e wo mu ene de wo se ni kunu no wai me pa cho makọ mprensa me kwa ka chem se ni kunu kwa akurase e ma me ka che ne ses wo kwa akurase na sika no ma ni bidie ma ni wan sidi dia me menya asante me fa anto ambodua me de agada bebodua e na wo so sika no no wan so bia no me de mbeda ase because say me ma me ti ase me papa na ewu me hwe me ma me hwe enyanka me nua mense na ewu etiskan ma ni bi na be ya me so asem de a me fra grada abom dua na me de mabusuafo adase nti me kansa na o se me nya abota na me da bi e se me ntimi kwa adwuma abije mu nya na mo fra bi ma na ba se mami nya botre na me de me ni kura tata ni su so for mami no bro no be so ba pa me pa cho o sewi a otumfo estate eso wa so for mami a wo sewi otumfo estate wa so for mami tawia ma tawia wo be tru ko hwenkwa ya fa ni ko hwewu Ghana fo binom wo ba besia wo na uhiri gina mu alaba boaduwa so sikani de wo mu betia wonyanko ba na TV so a wo su no en wo ba grade edin no mimi ni wo kan san kentampo ebo amu se krudu na na ada ho no wo be ye black ti se jebidie ye pewie no ne e be ka so obi ye nipa bone enti ye frewa fa wo call no ye se mu gina so ye conference call edi eno no na obi ma mu sika kosie mu fu se maame no kuta hwirehwire adai Mr. Champo so maame me new sister and me can say ene wiase no se wonim obi ena ebi ana ade be chi no na ne suban asesa na se ne na wonim no na won san ente sa biem menya information yes of maame ne ka kire so am discan ko e gold ho adwuma me pa cho na otwe ne eso ye na me kofi me ne bre ye no na chese nya yiye no me ko ye me bisa me ne say oma no kwa bi na di ya nya maame tawia no ma fa ni photo ama tawia no ma fa ni photo ama pa cho video no na ye ka hello so of maame tawia ni praise the Lord hallelujah me pa cho ni maame e friend Cecilia na tapna ai abena woni no ya friend wo hini ni me ye adwuma Sompa TV so na se ma beda yen se mo manage sika bi ma mo se mo de koye yie ya ye awie akoye bank ase driver boto ama banche ama maami kuta hwirenhwiren ensem a wo ka na ehu so de obekon kentampo de agrada akobodua but uso na wugina mu sika na da be na mo de be ma no me pacho mami so ayi isali ko na ba ma ho ana wa obeka bi ada o mo ba o se na wo ho ana sa o mo na ko bi o me ma ko bi na efie na de ba so da bi o ti ni ti udi awo sika no uni mu bi o mo ba ya ko si ta we le ko try o di ni ko na sa me ka se ni da bi o mo ko je ni bia Yamini ne dance. Sense of mami tewi awo. Wone popo. Wo ya eyale electric sesi awo horo dodo. Because some of them this is a phone number ma. Saka mo friend. Why na sister bena ba ho a wo si o wakura ase no. Ya obebu sesika na ase mo. O sister bena ba wa ya den. Wo ku na oba wo si o wakura ase no. Da be na obefira kura na ase wa ba. Anti ya si de ne number ma mo no. Na nya wo ku no sika no wo so oba ye. Wo kura wo ka ase ma wo nsuro na omu betua. Maame wo ye sofo maame o ana wo bo ye sofo maame ni ditum na wonim sika no na asa na kro mo papa abosia ni pa no ko ba abosia wo shan ya ba ye no akonfa ko bo na di sika na me ka me tiasi ya me ne dance ni ya ko pa ne dance ni ya me ne dance ni o maame we amani amehu ye fan tutuka na nka Kristofo de ye nso ye nuanom ho ne so abia wo ye ba wo ye sofo maame ababa wa TV so a wo sum wo so oba afie ho wo kra na wo ka so abena ensuro na omo de bema mo ni mu pase sika nya yie na mo de koye anything on the same maame fa mi kunu number and ma ti wo be wi asa de afra wo kun no wo ni mu bi okay
Nyabotre abena so obusa wasem. Materia. Mama. Me pacho kai say Sunday ni week. Brother be from work catch us say Kofi Sim. We ya chini Zongo police station. Amana ko trace kano 120 million. Blane kan ka che ne say blane threat o enam asoro na wo ye ni tin opeso ogu ani mase. Me pacho me pacho dem pese oyi ma no nya botre. Wana ka che me say Kofi Sim. Man ka so be gu ani mase. Say Zongo police station. Me wo fie. Etele no function ya kasa. I know so everything when she don't want to say I the same. When she police station. And I see I didn't know of that thing. So fear myself now. I almost want more than the phone. Don't go police station. Mommy. Mommy tell me, che. Yes, I can for a madam payu. Why yes of bar? Asem way efa wo ho. Enti nka kire esa wo de number bi mayen. Asem no nimu. Mommy. Me e ma mo ne. Akwa akopem da benada. Sababa wa ni sanka ni sika. Wonu kunu no wasole no niam nyina. Mo be hu mo position e wo TV so. Ama wi asa nyina hu. Eni pa bi yetesam a ye yam papa wi a na mo de boni tua ni paka. Ye ama mo ne akopem da benada. Sababa wa o TV susun ehwe nyankai ne sanka ni sika wa so dan no eni mu nkonya eni wo kun no mo be hu mo position e wo Sompa TV so tia wati yenso yati Mr. Champ problem so for me asema na me kan say so woni mo bi na ade mo za papa ne so maye abije se papa ne so maye asesa enu ntino maami ade ba ko na so ye so Emmanuel ya ofere no esenko hu na nim me nwinu no esenko hu na nim na kasika no kwa ya ode ma no enka Emmanuel atimu bie ansa no discover me because Emmanuel na oni no amwa kasa na dwe ye ba mitim ni say enye ye no discover no kwa ye because for me come me ko school mama ye akabe no mo ya 150 million dabi wo mo kwa nsa be no mo bo ya nya ne sentiment bibi ka chem say wo mo face kana ankwankwa wo mo twina di na nya me ya nso say sofu maami ya wo ye sofu maami woni mu very well say wo kuro no mo face kana wo nya ye bia enti ena say wudi animu ena wiase ya ma ya trust wo bia biem papa sika ode mai so maami wensi ho they say bia wo dey business maami no odo no na mom we no abia bonsam wo person mo se maami ni papa yi entem tinele kan say me dey to wo dia no so maami na see achi ne nya okunu no me see amom up to brother ya be chi sof maami no say antis kan we chi na akurakro na ne kunu sase no wo beba Paulina my lady me da bi ansem hu sukure na asem we enye den amini se atiefo etie na kasa kire ya futusem de ma ye nyina no kura ni nyame animu ni maami me de me kasa wa ye mfonso bebrebe me nwunu kakra na me wi a me tuufo se obi a wo se wo ye beema sabe mpredu asanya wo kura na wo kwaji sika free ni ho na woni ni dada da mre bi atwam na wo ho a wa fra wo se wo hia sika 150 million na wakwaje bosia free obi ho e de ama ne fa ba bi menu asisi wa ma wani ana ho nti mesre se china bi no aya afa ya disuade anya futusem ma wa ankasa ho na etiefo nso madaru ma sade na wiase ko no enipa bonefo bebre wo wiase sabe nie wonimu wo no na begu animu ase akofa ka ene anim gu ase de abre wo ho wote akire o me ye wo saa enti muma ye ma yani enna ho saa kwan so ko saa enema no ena kosoa ma enipa ne bi dedam senya ye bra kan saa je ni mu atin kra na enipa papa akobeche maami cause wonu onimu no enti muma ye ma yani nye de enna ho na me ba ye bra yima bema ete sew ben katachie na wo fanya sakwan wo ba wo so wadamfo no sebe eti maami woni ne na mo anya papa da sebe wo de boni ente se abetua ne ka enti se e kan sof maami ne yire ne ayi sof maami tawia no maami no woni baby a sof maami tawia sister edu brother na mo husha mo mla ne yankwache no yanche no yache na solid dem ho no kre sof maami yache na yan video na fanto TV so tie ase wo ba tan na wonyonko ba wukunu kwaza no de papro na edu for faso 150 million mu a abafie dia wo kan kire se sika na moji yere ma fa nkwa yayi
and you go good. So mama no krampo say ya bone kase ada na wa beje bosia say me de koye ye na mu wa wudi say nya ye na wo de de wo de kwa kwa ne mu so mama say de wo twa asem ni tia no ye ma wo mo ene kosi bunada na ye hu ekwan ye de wo befa so wada roma ye kase bi wa ha ababa wa bi oso oje mu em say champo be ka e ma obi na ofin so oso krobi so a lady ni kura se ni kuwa waje ebusuafo na kole ba ko ne omoti ayire bi krom guy na obedi aginamu na frɛ se sika ni bia ready ti adwada wo de be ba sister no em se ne number ti se wo tie no hwɛ yen a ayire bi krom case no o ma yen tene nka no de nyame aye na dom ni sika ni bi e be ba dwada edusa e ba mesha ye ko pe bia no capsules pe bia siesie ho de free moja de keka wo be ma usedue mo aye me oba obra yi mo ha no we ni adru ni padua ni na edusa mala na sisi o malaria tu ase edusa ba ointment eno na wo de be twetwe be bia ya wo ya no ena edusa natural spice e dokodoko a no ma bo usese ni padua ye wo crying Las Palmas La Paz be Las Palmas Swami magazine macro inside go filling station wa o kan she drug lane benya bi 0500110110 Dusana madasi ni we ye Boris B and nam papa fi proudly if yakopɛ pebewe dia den ni dia fama busua no harmonia kuni fa kwa ye fro halal party we are engagement ni me yo kan fa number no to na ya yitro na yetumi kwasi na obi obayu na bia no obeka se wonya na pa 4453 prophetess nyame cheba soa wa bintudu akodai odai wo mfinhyansia onimde onyame amana bofo makomako ha a ode omo ye adwuma o se yade bi da so wo da so yade da e basabasa obi aboni tadua wo se wonane nyame che nyame be fa no da me pa cha abrochire nkratasem wo se yayi wa wo de doctor se wuntumi nwo na bo ani TV program na ono so nyame mfa ne so ma wakwankyere 0535897699 0535897699 Power Specialist Herbal Center doctor ya mami akosi adua ya aba kasa wote ne pampai pa chose appetite ABCD fatty liver sciatica prostrate kasemu bebia compared front to abosua fibroids any kidney ni nyina obesa wo yade kuma se ofeya se legbusumti road yani Georgebro filling station enkra kwa benya pokuase ena takra den so anaji estate 0244544422 give us P capsules me secret no eye give us meme dra eboama meme memma yentimi abane ojonsa wo ha me mama na ni makese kan hwen e ba tie tia sopi the rubber too be give us capsules na etimi ye will give us co capsules eno de tu ko kwase na wo yemu a ontimi nya wona no etimi abo no pii no bom na emo a wona resource no nyententem ene ye wo give us herbal mixture eno de join this when mu ato give us GC mixture ne capsules eno ye rashes egu ema ye japade ye ho mema de ho enemu saya de te se gonorrhea ene syphilis eno so betu ase 0543222470 so for brain me da ase malady asem we de senye sof mami pa ene ayi bi ode abewo mu a akameka sa nyina beka se papa wintake ma mesisi anyini sika ye nyina eti gada obetina Ashanti Road so ofri bia obaye no wunim amamre wo ha enkrofo ebu nipa bia omde nam ye se kwaro ontim de nam ayi hospital kotwa picture no ogina oba besia ho ana bema ho no de sende skafo ana nipa wonim wo a bibi kakra wo mu nsem a wonim nipa na fro se ne hwache ne wo ye yie wonimo yie no baabi a yefunisie baabi a yine da wonimo mamre bi ewo mu woso kopa bosia woso woni bi na sofoba na bekate ne ma bi ama ye tania ko ayesa aka awiai ka be peska na ma no asana ka efisi di ha e de nkura se no woni skase kopa bosia e de komo obi akoye na yie na wa bosia bi o shop nim wo shop na wo ye na tuto material de pimpam efru curtains no wa bosia de kofa ne ma gogum na kopa bosia so bi fa koye na yie na why lucky na so ye besere se papa nkara ko manto ne yem on se be ka usika ye lady kase ni akire be di akire
baby obesuma be kore be ko na sof maame no empushi no ho omutie show no won kenya no ho because of impeduasa of maame kro no yentimi ntafri yensachi enye yensayem yenye ne saa sika na moagen mudu enya betie sika eti baby a no kunu baby a mu hye bia no mo famra anya say ka so of maame tawia otumfo aside honum minimum pa ana makota baby na mu gya manfo sika enye we ayaza sof maame tawia sof maame tawia woni ukunu subana wo mama kwaji sika ne ye ntwuma mu ne atwa mu kina because ama obi so ho akyere no ama obi so kwadwa mu sika ye no ne dada no awa abrabo yi mu obi ani sika da ho kakre na kuta ono ene di dada ho na se ko ba se woni ukuru ko fa adwene na se munya yie na se mu se mu kwaji sika da kwa yiya we kwa tabu kase a din to kokora ba woni ni pantem azango yi anu otene eye sisem eye trimu po na ma plan se yenkope nipa na mu huru se maami adwumu o hanti no ana mu faaso wo ana makogi sika no eti tawia of maame se wo tie ne sika no fa ba se de lady kan yakopon ade ma Tuesday se wasoma me ana wasoma obi a ka huru se ye ma wo na ma de nti se de papa no ka che maame se wo na no sa na wo so na efi ne akopim Tuesday eti freskan bra ye huru ko be fa so edi sika no akokoto ba bi da me da ase me pa cho so for maame tawia Bible say ye krata ewiase kenkan yen woni mu pa se wo omo nkoye yi ena wo gina mu se o ensuro na skane de omo de beba ade na wo pese wo kire hwe maame mi ensem se no ena mi dwa no ye nyina ye papa ne de boni tua ye ka eti ye me ya na mo fa ni da wo ku na kura no sase no to ne nkra se atokrodo baby apa ne de mi to nyame me ka me papa kwadaka ebina da wo fie ho na ho yanku na patapani pieto ya de mra ya de bawro ya chiwa baby a wo ku ni wo bia wo beba se wo yesofu maame nanum se obi anwuye na yesi ya diska kwa yeye na utumiti hu dance no wo sofu maame ye no ehu enti yanso ya de ye boa obi wo na wo so obi sisi wo na wo de ba ya kasa na ye beboa wo adan ena mama duabo entwam wo Ghana yankoko pija so adwade mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space how do you know Bishop jewelries Yenim Nifrititi where this my dear Jadada I one on what did know at song and so my dear say a wedding
wedding rings, engagement rings, dear Pia, you want a set, and you want a bako. Abi Shop 75 Jewelries. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? Adi Pia, and Mao Pani Pem, one Siri Muti, the other best show us, the other bet 2 home, the other bet 2 on Sat, the other bet 2 9. A jewelries, dear, a Abi Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and a Panonsia, Copem Renuncia, Abi Shop will be more open to do more to any Baku. Say a jewelry's dear at the Abbey Shop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Abbey Shop 75 Jewelry. Abbey Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abbey Shop. Ye wonyame. Why keep hearing voices asking? Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, oh no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name with Shemeno, a moye titi, means me sorry. Who name one? And me feed don't buy and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Ain't Numbian fan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And mamuja edu mofusane no. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha, no, madam for coffee po catch me say. You work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 gusono. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Wuko tojene waposo na sorry a. Wu complaining no. Sa wonum 3P a. Ebe jane say edroi enya mapemfo. Ema woma no fo. Ananse nkwada wonya nyemfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell me for come some sign and a mirage meddi. Missy, I am one say, Nippon soon I made this. What made Jimmy come from a crowd of Fabi? Hey, that's a crowd woman. Na Urawe. Let's go with the Jammy Salmon from Madonna. So, what will be from offer? Now, Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my muha, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance be so hard? Brother, your jacket for the more Ghana. The so more Ghana, who messing up in question. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type BB, Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now, I'm going to metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Maninsanka. Senior man, no, or Babbing Tinikura. Also, I senior. Maybe I did a dank about that I am in the Biamana, no motion. Dank about that. We are dank extra. We want to mark 120 every child. Senior, I'm Mrs. You, and also our problem there. Senior, what see a dank proke. Okay, so I won't damn proke. Okay, to see every child. Sir, someone drew back a friend, dank about tonic. When my view, minimum power, and I'm to mean. Nana mtu mimi danso mimi ebi no no o chale me taibo papa sa sia dan fight to care no so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu so what about what the papa piana mo ni wachina se beba we This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bedroom. I didn't want them. Give us P
P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? They na follow me see ba bet chiamo as a niji. No. Me dey nefu aka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes ya re na wo so. Ko di di wo ni pedwem woni na wo posa amaman entimi ma wonja wo nan yi. Wonum give us cold capsules ah. Wo be free. Lawyer, Give us cold capsules. and I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Meme wadi ifedu watwede kronkwa na efa. Give us core capsules. Apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ne ifedu mienu nka ho. Brakasa ya duaba wanwaso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa. Enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi tese kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia pricare brakasa powder. Pricare brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya pricare powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Pricare powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish Honey, and never surprise you. Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe aji wakade enu hu dwaka sepa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme jina brand na eyema na Edusa ya wasese le brabo wiye Sudi me be come me mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi wakaki ya danu senre obie timinumbi aje sa pemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA aje adwade nkrato atom adishma ya mamu akwaba edi aba Sompa TV so Sompa Nkomo dwumedie ne wani go ya wo hwe ye ko case number 2 no so na ensemo ha ye ko so Ghana no ano den papa ye asa Joy Cam Roofing Company Limited koboda so for na every ensio beto o say ye ko July na mfama ebe fa no Ceflock se wan ko Joy Cam standard sheet any waso be yesiye any accessories ni Alozen ka ho Joy Cam na ko Joy Cam so kama dia ma ye re-roofing kama obetusu asa agbama empopo kama obema free estimate your pre-color coated AX1 na eno so to ye boase boda no so mawo ye won kran Kaswa Kumasi Techima Sunwai Tamale wa Boga Kumasi Sokoban Ampame any police station there 0540 12581 Joy Cam Leicester Ghana amwase next week World Menstrual Hygiene Day. It's Leicester for some baby sanity pad. Near the achiche. Into Koswa na near. Me pacho ye heavy flow. And no the total. And ye extra long. Come on. A bow says you wa bra. Ubu sano. Emma wa huni di ye kama. Na wa di mense kakrabo ashimo e bow the dead day. E ye kama pa. Omode se product. E ye ba uchi me bia de wa mo ase e ye yas. 0302 235 Dawood Herbal Clinic. Dr. Dawood say diabetes pressure. What's count to America? Stroke. Branasu ye. Ene a woman se. Onfen fidie. Wapani waposu. Wo bre. Enra Dr. Bichirichi pa ma wa wote wo wase. Dawood Herbal product. Ene Dawood 360 ne ointment die ni ebo adwuma. 360 ebo adwuma usisi. Ene usasa. Ointment ni betwitwo. Ene usisi. Ene usasa. Obedana ho. Ye waje so krapa. Dr.
Nti bibi after friend 0241 24401. Dr. Dawood no. Dank Natural Health Care. Pechi number 2. Number 9 na dia be Ghana so. Dank Phyto Care. Papa you was no abotre. Dank Antima X. Dank Gastro Care. Dank Pro Care. Na hu no ya. Nyina esa ya dia enwa na e. Na wo yefunu mu kuro no. Say ya ye kuro se ya dia. Say ye kodo di free moja. Nyina anu adu. Nyina obeboa. Yo Pechi number 2. Yeben City Life Hybrid 0244 017 556. Lawson Eba Center. Delay man capsules. The Ajaba so body out bebre. Esimua ejirem se ya. Nsuo no awe. Eno de Dr. Lawson. Eno yirin hia. Wose meboa. Wodun so twam. Me fie hɔ yɛ kama. Enijia ba. Nyina wate Dr. Lawson say medro bia. Obehia no no. Ensa ho. Cholesterol kopebito. Ibrahim diabetes stroke nina ye loss in nupa bowura mu okeo ebi etu no benya 0248 619 999. Case number 2. Daniel Osei, complainants, old swami, accused, dinosaur akode wo won kransa. Day in court. Daniel. Auntie. It is say Ibacho me we. Me wa Bible me Quran me bodu e before ko sia ne chira bre na ape. Ibacho Bible. Ko yan sole. Ibacho me come Methodist. Yo. PJ. Eye me Daniel. Kra Bible. Kra Bible. Sasema me beken. No kretro. Minitro. Onyame boa me. Edi asema. Auntie me pacho me ne abaya bi 89. Mpratwi mu ana wadim. Me pacho mpratwi mu. Ko Methodist ni nyina mpra no so do otime twema ho to. Yo, twaswe. Me ne 89 mfie kakra. Be mfie sei. Me pacho me ne 89 mfie num. Twempana wo mu ma no mfie num. Mo de mo. Why tenti oto sai na to pam de ne de say ye hye na ha mu. Na asere. Ze me no asetine mu no na ntokwasam edoso mu. Nokre na ntokwa ne mu so na duabo edoso. Kwansa begina ho. Ti ebusiafo hwe ye mo hwe na chese na de ekona ni enyan. Na wo say omuhwe na yentamti. Ti menim ntam krati be ye mfie miensani. Eba be. Me pa chenwan. Anye ne ho ade. Ene na tena wo. Ene ese wo ka wo de dedede. Ye bodu yakwa. Wafo obi baba mfie numa se bi wa yusua ama se be ne to ne ha no mate atom se tries no. Den obodua kanu kro dan. Auntie. Mene no dua bone de ensem bebre. Eno ne yepese yehu. Sensem bebre no. Eno timi yesi hu nkonwa. Den ne ya obodua no. Ho no fu. Auntie na mega se mene ne ntokwa no. Ono ankasa no oyenipa bi a na asem kana edin. Na utumi ne tra 5 years. No kre ene mantam so. Me so me ha metene die. Obi anim se de abaya ne suban sitie. Obi anim se de abaya ne suban sitie. Ene asem a ehun nim fa so kra nse se edane ntokwa kra na. Nti mantam ase oya ade nso so a be patane se dien enya de obiti. Kopim so ono ankasa be nya ade ama na koma ye den. Ato ne yema nsa na wajai. Sa ne yema ntina ma obi ampena asem wo so me ase. Meka se mena nipa do me ene na stena na nipa kra kasa me ho. Dan oye de adwuma. Me ba cho me ye meeting esa tonton ade pam ho ne ma. Okay, no e de adwuma. Oba ha se no ton so no drinks. Kwa ho. Me ba cho an. Mo hajin. Abrantia wo ye meeting. Ene ayi. Akofo obi ono nsuo kwa ho ono ne pressure. Na de bia mo de nsuo hye kobo nsuo hye mu. Obeda na ade adware. Wo wi osa be bo odua bekum. Omunya omo aso no omo ne omo awo. Ema na fi mu aya efeta. Ene e de kana fo. Wasemi de e dedodo dan. Ana ga yi ne enti na wo sungu me bai so. Kwansa de oba abone ye kwagumu he bra asem de wo kan manokra nya adwuma. Nokra pa na meka no. Koso nkwansani ba duan a obo hin tom na a ode bo wana. Tom kremoni odi je. Ene duabone de abosum bebre. Pemo. Bibre menene na ne dua kra nya mprenson. Ewura. De no kra ye de ya hye da akọ bosum so akodan. Ai. Wo hu receipt. No kra pa na meka no. Ene me agwale me akra megu no. Dr. Mensa, de eba me soso. Megu awade no. Dua mako 7. No kra na meka no. Me se so me ha die. Dani,
no swami ha de o de obi phone lines tuma oh me see me dodo ntu de nyabotere de bia sitsem we de se ba ya twempana ya dane dua 7 ya se me wale wa ya be dane 100 Dr. Mensa kasa oh me chiachia obi bia wie yi krachi nasem no ano ehye ohia sasaduro ni no na nka me beta ho asem no enye sa we ma ya matanga no gunu su o aya matanga ne sakapo ne asasel nyina pono papa ni nyina di nachi enti ye beboa no kwasem na omo asasa di omo achi no wo ya adwuma eye kama enso wo ya uhuna no minimum ne de ense sa na tie de a bia ne nuabole no so enya ne sutumi se honhom bi di obi sunya ana honhom bi di obi sutumi a emo abrabo nyina aka achi wo ya adwuma enye yie ye promise wa ne afeli usika asam nyina bibia be bia wonko ana wo bre ho enti ekwan anka obi a fem ojata wi obekọ no wonko afem a wonko akoka enu nti eyasem kese na ye beboa no amane sasedru na wo mo hweye na wo mo tie no so nhye no so se Dr. Mensa Dra ye de aba ye fe ne sasa edru no se a de uru Dr. Mensa unim ade bi ba ko e wo ho sa wo ye talk show a na wo hwe Facebook abon se views na ekosoro anti grofoti o honestly nye se me kama me nitro e ade ayehu wo start se wo kasa abon se views no viewership no na ekosoro an grofoti o pa ya me nshira wo pa unim me ye no kwafo menye obi a me ye sebe ko me dada me ho enipa na wo mo onim minimum se menye kotobehe kotobehe ye koto adachidi pechepeche ni bi no wanyini me ye koto pomponi e wo poni mu enti de meka bia me hwese ye sa na tie ni mi dwumade a me die ni se obi yale na me de adura kana na ho ato no na nka we nsu firi he so obi sebe sasedi na chi na me de aduro kana na wono so anya na kwa ahosan ana se obi anu mu bon na mema na duro na ho ato no halitosis oba fefefe nanum ka nanum bon mesi obi a nanum bon oba kora no o de opa ebusu obi a ma me boa na wane pe de nanum bon no ne bakora mpo no because one hwe ya oba no wo ka nam so na ade mana onwe kana yesa so papa didi no ma na mawia bo so kwa amane no o ka so kakra na ode amao na se nanum bon abewe ablewa bi o cho ba o techi me friend so akua o de nam to so anu aye ne si o se so do no ne si atem sa de ato so kana ye ko ka meeting na ma bi wo ya de pa o de ka meeting no se SDF ye ko ka meeting wo bi o che edua no wo ya che duare na o ya hu se da bi we na musa no waka ho no de ato media so wo wi no ndi nyame enu na na nu mo penifo sa na tie nti mesre mo amutie Dr. Mensa no maka ho asem ana enipa ne bia so dene wo ka se ne ya enka ne twokobi onfa ho ne de ne se wo pese hia ne tena no so na eyere na kopim se bi kuno e wo wiase ne wo che se wo hia yi na fidi wiase se sasa di wachi a wo ho mese wo kunu kora ne tie kora on ne da ho wo fa de se be banche ya ba bi ne da nchen sasa di wachi a ubi bia be bia ye na me my experience big pain and the bramen saka edro we no na o de tena ho mese wani bete ho no na ye nuanom awe na nka wi wani bete ho abe bia wa adwe se me ko dwale sasedro ni bi no ne ye ko that on Land Cruiser a me issue ma me tie ni ye o ablante bi ba me ho se o pese o tu kwan na kwantu no wo ya enye yi enti obi na a kire se wo mra me ho me dwale sasedro oba ya na ye ma na duro ni bi sasedro ni bi ana me kire ne kwan se aduro we ukodware ne nenson a wo dwale na wonu oba na wonwe na mono utimi di sa ade we so 7 days pa wo betu kwan o se doctor se nka metimi tu kwan a me ba me hu se o Land Cruiser na esi ho no ne tie na egu ase na kire de na poshe anka me first payment me de bebre na de atotais egu kai na se busa jata wi na ti ho no wo de sika 100 million 10,000 Ghana se wo de aba oko wa kwabro chira kwaje first pay de abre me se me fa nto ties ngu me yas okase na de ye ken na me ka se obi atie mi a che sasedure maka ho asemo a so enka ne twoko bi na bi ena nkofo fa ho dwale nyame pese wo je no no ena wo de ne ba me da ase de ne fie ba ifo nso ukunu de ono ye de wa yere na aka ne nsa nyina agu no na num sasedure ne de nsa wo dwale ye te se de ye de handcuff wagu obi
na tender kese bi atie ne mu atete na wafa ho adi sa na no na de ne tie enti oba sebe wote awale ase ye bo no abrabo nkoyi oye adwuma enye yi ofa ha no akopem obi ono mo so fa na ye fa no saafo e nyina odwale bia wafa no Dr. Mensa oba nso odwale a woni okunhia wabu nsa odwale na ubu nsa no wajai etwamu no wato aso na so onwenam no wawie na utimi dwale bia mese Ghana kwara ahia se dwale Ghana nyina asaseduru nokwasem asem na America na asa gudie Ghana man wo hia se dwale Ghana nyina asaseduru ana mesre mo amawo ma na mo ma no wo mo tunu agu nu bone so no ma na wo mo nom wi nu bone no wa no ma fe de ogina kwan mu a otimi peja na ni hwewiem na wa fe wo ka se awurade ba ubu sans na wo he wo se enche obefira wia no aba sanko ofo ni bi no unya Dr. Mensa duro na eye nu bone ado ni bi ma na no ano no wawie o mfa bi nkana no biewu da waje na nkwa no enti wo ba se de da bia meta kana jata wia be me begyim na ira na adwoa din o enye simple so that mechi na sebe wato obo ase ato pa wo ba na kwara no kakra bebi ka afo nyumu nyina wato bi ama no ama fe de waduru secondary school o be wie no na danfo bi e de ne ho akobọ no na wa kire nu bone nom afi honhom bi e fe na ya matanga be wura ne munti o no nu bone o sei o be ne dey gise o hwehwe Dr. Mensa chiri kwai ye de number na etudwa beebi a wo bia twere ye number no se wo wajapade a ebeboa wo me say obi kai kwara afa bo twere ho na ade wojo do a na wa kaso afa oka so ho enti fire number no BBFI ha wo say ya le de a no wa hwe akiri kwai say wo pesa say dura dwale a hwe akiri kwai ye free delivery baby awo bia no e betimi de aduro no bi abre enti agata wi a yo ma Dr. Mensa men kanse we na mo ayen ye wo dem ha ne ahwefo Dr. Mensa baby amete e flat sa na woni mi say doctor na emo aye from ifrera na omo ho pa na me bobo yera amane na o se obema maduro na mi se bia aduro o ma maduro na me de apete mami me nwanwa no ka chem so te bia ya agbubu bancha han aba ne fasisi konesa o dan no ba bia kitchen na ma obegie di se ade achiye no efrira obekọ no odawa wo do na abona wada na yem o mo chi wada ya no o di aba ne pre na mo atofom bancha me ka se de tumi ne ya ai se wa bie wa ye kwaya odi a me ka tumi a onyame e de ama no me mfa number no entudwa number no 0244 92 69 0244 92 69 yes I was 027 11 73 551 afi yes I was adwuma number o fry be fa ne no dim komo 0532 92 80 95 obi wa brochi no pesa se adron bia bende so yetimi de koma wo mo okay wo de ane se obefre me ne age wa address information na onum se obi atena brochira okoya che entimi mobobra debi efie sasedi wachi ntra debi abekobia ne apam no debi a obekobia ono nko akọ na china waba te se onya dwuma papa bia mbo no wayo wo be yebetimi de adu na komma no abrochire ni bia watie mi ache wakotena ho abobra che oya wotale ana wa me se yebetimi de adu ni bia brewo yi asem tietia ya me masam nwa o masam yesi asem pa o tietia na wo mo onim Dr. Mensa ni mu se me bibia meka bia enye fake ena baby awo bia no so pese e bre wodu ni bia wo send wo sika ba na ye de abre na da oni mo bi say na Dr. Mensa send mi sika no wan fedu na na ko hini ni be pene mama ba ni program so na ka ni mu guase anka obegu mi ke bi ni mi ni ma mi we ka so mo me wo hini ni ka de obeka kire Dr. Mensa no enti menyo sa menyo ena megume ho ani ma enti mu a mo pese mo send musika wo send ba ye de bebro ma me da send ye be shia Dr. Mensa no haba kasa woti wo forest en woti na haba wo mu enti wa ben onuma hahai enti bomodi asase duro ye nyina menim producers ye beba no ya bedwa bi na niema edi wo machi titiru ni abrampa niema edi na cheap
Sanu akudina konwa no na. Ai. Aha, Danny boy. Enti wosi dua boninti ya mamu ntemate. Me ba chan. What Danny dua mako 7. Me ba chan. Moko Danny bi we. Na ne wo fa ba ko ye comfort tano dumase. Aha, ma Danny bi ho. Na moko Danny bi we. Na ya so ame ase otumfo pintin kan hina wanya ne ba bi ko. Ono so mienu ma Danny bi ho. Na moko Danny bi we. Na I'm fanta Muslim na kasa ne wo fa no na ya na eta ko. Eti wo fa na moko a wo Danny dua ne ya de asem no ka che ne wo fa ase no. No kwase no se afutu de otu ni bi pa na obi kan ye. E de na asi. Sisi ano akola ba me ne mienu ntem. Na be se buso mfie nsani na me ne ntem ate. Na ansa na obi free ahase yakono. Na akola na nya 2 years. Eno oja akola no wa ha maame. Okay. Nti akola no so fiti se ye wo akola ne kete. Ye ni CS. Nti meme be ma ya na madware akola na pepa choba. Na udwale akora no. Pepa choba. Na maame ne wen. Na uja ne ma wo no. O maame no. Ga ni ja akora ketwa ne ma. E no ko he. Odi free as that was Satan na akola nya 2 years. Okay. Se akora no zen. Se akola ne ko 6 years. Hey. Why adi? Ti me na ma sha akola na beto se brase. Nti obeba ha bia adwene woni tirim so opeso be fa akola ne ne ko. Satan so free ha no. Oko trankran baby ano oda kran na ye problem ano enam se baby a minnim se wo men sa ha na wotie die mitimi ma kran no fa kran ne nkosa ama ne nyeyi ema eno num kran ko dane ntokwa ema se Satan nu wonyem nti eba one wana dabi okay na wonyem meso na minnim nti eba sa na peria no ena me yese dabi wan hwe na me koto me nsa kobona na kofa asem na me yese meko sofulai police station dofsi for on makobo mama nie anajobre me bedu fie be 12 o'clock me bae na me na say wawura me dem honom enti hwe na me so man kwankoda dem onye sa esade ntokwa beba ti me da me na dem ma ade achi ye no no ofre me phone so say se me wura me dem na se bibia ni dem honom a ono na afa anokwasem oba woni na muntamate for how long muntamate for 3 years no abesesa wo dem niema me buy no atumi TV atumi decoder de ko se oba so be fa akola na akọ me mama na fa akola na anko akola na odi ama 2 years na wo ahwe na me na nya mfie afa na obe fena ko oba be fa akola de na TV atumi TV ne decoder wo free fie oko na wo de ne ka me pa cho de abi wa ni sika ba obe sin a wantua odi ni sika man beto okọ me di ni sika man no wo de na ade ma tibi woni ni sika semi ni sika semi o ti no betutu ni ama ne sa ni reason odi tu ni ama ne say oba so be fa akola na ko me mama na fa akola na nko enti na wo kwa watu TV ne de ko enti ba wo ba ha na ne de enti na ba me ba ha nyina ye say nkola ne be makwan ye mu no e no fra me fon so ni medin komo say akola ne say akola ne nim no enti nka wo pese akola no makwan a oba ne ho kakra be di akwama se de be ya akola nso ne be keka nanim ti wo kan ye na me hu se o eye ne ba no sabi mi ntimi nsi ne kwan e wo akola ne ho enti so aka ne sa mate se de be ya ye nyina betimi anya akomapa na ye de ahwa akola ne nti nukwase momuma akwan a obaye so be fa akola no me kran na me mfa mitirinji because of the assisi wo me ni mienu ntam nti nti odi ne ma ne ko me de ne ma no ma odi akola ne ko ye odi akola ne ko ye me pa chan awakra ho se de won kransa okay bro ha fon kransa me pa chan okay odi akola ne ko ye se akola ne bi school on san fa kran no so mfa ne o so mfa akola ne ma o ma akola ne si ha biem yo sabi me so akola no so me ba no me na me hwe akola no ade na akola ti he ko school na obe fa akola na fa akola ne bra o so mfa akola ne ma nti me de me pesa me kanya me pesa me hwe me ba na wo wawale me pa cho me ware bet me no ba na ti asese mako hu abusuafo a me go so ya ho me ankwa homa no so ni ene ni nkodi nkom hello Dinah hello oh te say Mami ado no na say radia da woro ma me nso me ho ye woni be ma bi be frɛ no Daniel was he that's na oso akola ya montem akra he uja na man 2 years when you say so obedi akwa ma oso ma ne mabiem asembe ne asi that's and then of course me ja akra na man 2 years
Now the man no was. Ye saying na say. And I'm not a person I mean be who na me who boy no na odo omusie la day ka I won't see. Asoma me say na bisia phone ni. Na che se blay we light bail. We di tie la day na won't see. Na yesay. Minimum la day no person. Okay. Enti na bisia phone no me bla da ko ka say obebu no na one time I dey na for hospital. This one na next realize me na e ma himese. And I made me go to 17 January 2017. And I need me about a friend of a senior. And I might made it 4.5 now almost say. Almost a day. So I'm okay, a son send a yard about 50. Almost this between the summer a carry a best 7 million, but almost a half for something. And almost your life. No, the see the self of Yawa. So the last day or the Kosia. Brave Kosia. The see. What do you feel? Dina. Madam. Miss Raoni, as some of the abbey may you can unordinary. Me patch our money and tenancy. Nasa Nasa too much. Also, the Anna will can show a more day. Nanka 1 year, 1 year, nay already all can of cream. Madam, remember. Adenti. Dear. Then my way say, Madam, oh, damn me, or can't find me a damn son, or you know, Master Siano. Men are me doing the 600 and sit down, and mammy, yes, son, in a bit of phone any. One no family, no, so you remember who, maybe call in a radio, or so almost November will be done the fine. November, nah, Madam, was soon in it in Mudani, dear 7 a.m. One else, I mean, some cry of also. Tuning in Nanny Diada. It's only trouble some crime and then of course I need you. Body was so far, crowd and ibi. Timoko, my meta for another man, that's friendly. Maybe I no crowd any would dear body and no dear me and no dear me problem. Said, yeah, can't want somebody say. Was ya? Nina, Madam, Nina, the customer say. Me, the Pia to snap the 2 of my store. Then I'm also so your way. I can't come to the chrome. Now the corner to me a baby smart. My father come back. Nena now post you, dance to me, and Dano call Mama Fana made a papa and make a samana. You need some of them a bear when I will say, you got a baby snarls and to me never be asked my baby Fana and then the young command the best in the bar mammy. And she says, Dana, much as an enemy, I wear so bad a far crown. Let her try, when you think I made them a band for. Now, also a funny TV in the decoder and so coy. No crabby, Madame, dear son, say. Me no the so TV the answer TV no oh tie kasa me the so TV Nasco TV the answer TV no bra o simu to TV we enya me ne me so na me sima no na so na me sima no ka say me say so me no container na me na peja ente ya bu sa na me say madam Uka sanya butreni enka bi mibusa na sema ma wo so de ne fridge ko si awu fridge ni am yanka sa me fridge o de ma fridge ko mba na fridge no esi ho no na ho kire nti na madam fo bi ka say obeto fridge no na me ma ne be pejai beta kire no na yes madam fo no na ada wo si udi light bay eno so no kreom light bay ne no kre oba na light bay wo me ho no wadi ai Daniel won so ase what ya to mu udi light bay say tie the dine je say na so mfa kola ni mani biem no wo expect say bla ne be hwe na ma wana this time by this time we want to father if so mama ya ba no o ma ne fati this time say no wa na ni father it wa be hwa dia na the mobile was hand of me kan call them na me what the mobile was had the money back Kumasi was had the money ko Kumasi Daniel emo na de koma ba no sa de bai enye me ba na nam de koma no that day no frame me me fa akwala no na me ba me ntom mfamre no eti me call ho no
ɛna ɔkɔ starting ntoato no ɛna ɔse na asɛm ɔka bi nyinaa bɛwie ne sɛ ɔma me fa akwala ne ma ɛtine ne ɛwɔ ma ne ma de amfa ma ne so ma no ane na me kɔtwa me kyɛtɛ wansa no manya ntwa sɛ me pie to nka hɔ maame e ɛtine sɛ wa you can say the first we go to the phone our ba ni the phone so na hand I in the street fridge a wo ba na me last day ka we tia anka me ton fridge na manya anton na ko fa fridge ne de buy na fridge ne da Daniel wo so na fridge ne ko anka wo ton ni sika na wo ko tia last day no eti Daniel anko tia last day na fridge na wo so wo makwala na ma de a chese wa be hwe wa de sa na wo kan bye yo mo de esi bra asem de wo mu pa ne se 2 years na oja ne ma wo ne de fine antwa yi akwala ba wo mfie nsia so de se ne ma metete no be ma de uni kwan se obehwa akwala mfie nsia ena se ma me ne te ase wan o modam ya de bi na ne so ebeka so ntimi hwe ba wo nwui o so obehwa na ade emre mu no tumi hwe na ade so se mfa hwe ma etie ne wo so iwani e na tena wo baabi akwala no so onyina obeba enti sa nso a se nkransa wo ho a obetimi akohwe oba because gay yo gene TV so onye oba wo yale ne ho odin wo ye na dwuma tie eye me ya ne se na se wote ase de okorasem nti o ma ne korantete ne ba uni me ma ne suban ho na wote no sa se odi akola wo ko 6 years so de ne ko afu na ndi send e ko fo odi na chi e odi na chi obefa akola ko ye o ka che me se motima ko afu mo ma premier kakaka ba ko yin tama wo sa de mi ka ma akola nso de akola ni de mi ka ba fi nti se che bi na wo ni afo se oba ye sei Danny boy wa heda no bi odi o ke me akola no oye makuma wa uya wakuma wa ya abayiwa to de ontumi ne papa CCS metra udwale na wa na be woro ne na ha mu hama no anti ya wo de nsafa mu akola no me na madware ma de afiti befu ayo ene ne ma me ne ti ase wanyini minim wonti wo kra so ho adwo particular onye nipa ne to tena faako se mamu nan ne gu ne so nania ne ba wose ohia usika wo a ne sei enti ye din ye bedru bra ohia usika no na so de mrawe ne se ohia usika de afa uba wo so pese ohunu uba enti ofa uba mlew because wo so wa be uba na ohia misika de a edru mre sa me so ohia misika me so sa mepe me ba but abai wa de me advice se je no wo bra ne maame an ho dendin di gira wa won wuye no kra bi de ye be ka kire wo se champon mre no kra so 1 minute why Abranti why dear pass 2 years what me share akoda no na ekwama so na no ofa so dwara no na ese nkwade no ma na no kra enti so afra ma no na akwakoba ne sei ya me de bibia ya esie bia eye echese ababa no etiase won na betime dwara akola ni yi onya bi kra mpo no na se bi on so wi aba akorepu ba na no ba fan bi akwa akorepu no 50 years na atum oh enti ne ye kan se no so wasechire no aka se oye usika ye gina ya dance for recording we da ho ye ko ekrata en ebedi we de yo bia ko ekrata bia la we da ho recording da ho enyira nko ba bia na baba no won tia se akola ne yo no kwa ne ba ai obetimi akwa ne ba obi ansi ukwan why die me tachi man in class ade se nyina ho ne ye ya wo mse wakasa de ne se ne ya oba ne be do wo no kwa efu ko me pa jo mo fa Linda birthday ne to so my why Linda Jamra Sompa marketing ne oso odi na woda picture we amfa to so be kun yakura mu asese ne makotu agu abonten enti mo fa ne to so na ma me adu sentwa ne tawuma ye ne bre ne ye bre ne kora so asem we bre na agbapia me pa cho Linda birthday na nya ready mo be ma na babo me wono de ne ho odi ni o oi woni ababa we ya Linda Jamra ani na no koye graduation no ni kura ne cha apeja ne ni ahwe mu no ne wodi na woda o marketing ti nyina ye gina pani ye wura Dr. Blessed Foster doctor eni adwumayefo nyina na mu eni ye ka che ne se ye manitiri nkwa maami adusa fa ye sorry meda se ohene ni na me hrawo abusafo ya tena se me di maami adusa edusa nro ho asem ne ye ba beka na ewiase de bia meka se amam ne wanse fiyade obenya wane fiyade ente ne ya wote ase a wokoben yade bede na kan ye ka ehwo asem kire obi a yade hanom anase de wote yare fo nchen
ye ka sisi yade ne koko aduro wodwa so enne dodo no edi wadanse a edusa heba mesha ene edusa heba capsules no wajo se ma dance ene edusa heba mesha ene edusa heba capsules mama we tv na da screen ene fe no edusa heba mesha ene edusa heba capsules ma dance ene sisi yade ne koko aduro kese pa na de ma edusa no eye superb anasa dodo no ani je won se eno nko ani koko ni sisi yade aduro e wodwa so a ene wono wa enka etu betimi anu edusa mesha edusa capsules da ko wadwuma enkwa kan nyafe na akwaje adwuma bia wo ya to ho na afem koyim nsumu na medimini ka dabi edaboko se kokona gu ani asa ketenkete se kokona fifiri wo minimu se kokoma akwa minimu se ma oposa wani se ma wo gya wanaya emoja wo mu se fifiri wo baabi egu kom tuntuntuntum baabi e kokona wo biara by the grace of God edusa mesha ne edusa capsules eye kokona sisi yade do kase pa na unim se koko eba so a ade edi beja so pa ye chronic waist pain obo wan sisi ye ne yapa waje no ba bia anye wa ya ka koko aduru am dem nyare koko misisi na eme ya no aka ne sano da to ni usisi na ye wo ya no se wo pepa koko ne din kan de to so biam eye kuro na koko do ankasa so yi ni wadi te se kuro enti ya na meta akasa ba bia koko obi e kuro ho enu nti na koko wo bi yemu a oja na ya bon se moja ne yiyi ne saa me pa chawo edusa heba mesha ne edusa heba capsules e yadru a me comfort dia mawo se koko hawo sisi yade hawa bomodiara se wo be pe edusa heba mesha e de edusa heba capsules ne bi ato na beboa wo edwone se woto a entoni nsuo no enya capsule no wo de woto mesha na to capsule ne ka ho wo yi capsule no tuo no wie mesha no carb na kata se 3 na de aka ho na wanom wonom a wo ye free nom ko wadwuma enwe wo se kwa ka am wo je wadwuma ko ne keka ho wo de nom fa ko wadwuma na wo be oba pinfo ntimi no bi okay wo ma akoda keto no fo wo ntimi no bi wonya mfie dumi na wo ntimi no bi FDM ra na se e free wo ko de wo bie ntimi no bi koko ne posama wo posa wani koko ma kwa ma wontime kenka Bible koko ma yambo se kukuru na se kokoro chese wo yambo bomo no wo de wonyo ho wo bi se me de ye siacheka metu asenti etwime me nane se fona yim dudu me de me sem mi ana atom kane aye wo no embanyi se ye kwa ye ye kwa nu aduru aboboa ye ama ye yem kuro nyina ewuo na atumi aboa ye wonuma do sa ekuro ankasa ekuro woni padue mo no obo na ne widie mu tutru no wo de do sa na duro wo bi de aye na duro a esa yara no akwakoto san se o person natural no ekọ ne system ni mo sense de bia no be no chemical one no ye kan fo do sa heba mixture eni do sa heba capsules jama wo bi biara se wo kuma ase a woko PFA pharmacy a wobenya bi ato endoduo mu ne ba ko na daka o woko Osons chemist bi wo ho dani heba bi wo ho Osons chemist Costa pharmacy edi pharmacy Missy heba Kwalenak ba bi wo onkran a woko Tinated heba Halos ho Didi heba House of Drugs ba bi eto duro bi a kro bi ahwemi bi a ye to na duro wo so heba shop wo ho drugstore wo ho wo de eboru a wo say me pedusa heba mixture eni edusa heba capsules ubenya bi ato na wanom a ebeboa wo na asabo wo yie wo bi si meye be ma emreye ha me ense do to capsules atwo waist pain male vitality be ma bia wo sisi de wo kokko se won treat a edi weakness na brewo wo de fansuo no ka capsule no na ennom na de me kan sameboa wan kasaba bi dia danse etu we enu no a ya twere ho madanse nie dusa wase madanse nie adanse nyame de gu no esoso obu ha wase odwonso mu ene ya odwonso meyie odwonso twetwesisi odwonso ne bia kam medafo ma me dusa betu fo say bo modin sabe madusa me chane kapso sabe on tentem obedwonso free woni obi any problem o odwonso ho me say when will be any problem our Johnson obedun so free ama ho ato numbers no na go screen ani no won't be asia
wobetimi afrɛ ebrɛko no ehun so bia na wotie radio na ma no betudwa wo frɛ na na penkyeremu a ye bɛboa wo ne ama wo nkyeremu wo ba ya so ye ya wo clinic a ye screening ye detoxification ye analyze system bia wo kumase Swami magazine Mercury Offensive Road Mercury Gold na wo Mercury no Gold dan mu ne ye wo go sunwa na ye wo New Town ye need to so gold di anu hye wo kɔ Accra ye wala pass ye bela spamas herbal shop drugstore Lances chemical shop will be emu edusa herbal mixture and the herbal capsules we benya bi aton ye wodu samala herb onu so odwaso malaria dua no ointment a ye di twitwi ene ye wo edusa natural spice drink eno de ye drink ene de ye drink woti ano anom so do akoto drink na no na no ye immune booster ye natural wunya bi na no wa won system no ahase na e work e ba boa wo edusa ye was 17 registered herbal medicine by FDA. Ye treatment. 17 herbal medicine. I think na ye register a prostate de typhoid de and no different by a one. Be bringing na ye de lab am FDA for register. And ye drop be no de be kan wa e feature de e kama e sha say what do ye be a baba die rade ba for so e de sabro. Me do for your telephone numbers ni. Want to be biase open chemu upe biato what to be so be say no we kura fi say na me kan no 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 and we have Vodafone 0500 110 115 and MTN 055 700 98 24 055 700 98 24 and the 25 wo fremu bia e beje so de manu si de ode yare saba no ye wrade na wo fa wo gidie ne enuru abanum so na de yare saba wagie di koto nanom na wachina so wo hia ma me de sa na papa de sa na so kasa de sa hebala ni ajo so say madansi ni ante Paulina hebre ne kopa 1 minute asem we de eternity a me at free from them my lady me da say de me kan kire ye nya dan na ne say ye nyina e be di adanse say be ma bia ne honhom kata ne maso enti ye fidie so be ma bebre ba ye pa o mo che wo so mo hwe o mo ansa na o ma hwe o ma ne mo Daniel de wasi ni pi say o pese wo hwe ne ba de wa dawro ma ba bia wo bia ya ma ne kwan no so ma no ma hwe abofra ne bi me da say my lady we di asem de wase me pemba no kure jano man ma mene hwe no wate abayo na ka me pese ni nyina mu no kabusu week bia no ka be send ska koma akoda no ta chinti yes na ka dia dance sika obetie mpanifo ne ye dia aka week bia no o de send koma no se maame ba send ska e de abra akoda no so be send wa bag ababa kan de wonhwem wo ba de send ko week bia na onya access to akoda no eba se bepoa wo ebedum le bi wo wontimi hwe no ko se wieye oba omom wo sika korampo no omu kire hwem ayi papa ne so mlem emebo akoda no eti tobo ase na week bia no se month na be ye no se week no de obenya bia no fakọ na wonkasa no foto mo ba mo ni so na fasa de ma no na enna so ebe adanse de abo men ha akoda no enka se wanfara mlemi oba wontimi nwale no 7 years 8 years bra ho ase na mama me no enhwa akwa na fisika ne ko ebeboa wa awdaachi me da ase dan wa obi aka ne ho one oyire ngubi nka ne ho ani emsa no ntina jamboani abere no but enya hwe nyame beye why mu benya bi because abayo ade Ghana mra be ma ntumi hwa kola abayo wo bra ne maame nwuye a wote ase wonyale obi ya fane ma wo se fane ba ma wo yire wo se wo girlfriend kura unya nwale ne ntete wo ba eni mra bu ku bi medofo no kran mu an ya ka kire no tu de ya wasede ye se jawai na bia na no sumpo nya me be hwe no abi kwa ma wai e pa chopi ma na ya ha ne nkura nsa nwa ebe mu akono kwa hoba na se duru ona soso ma wo hwe ne dia eno ne mra ebe kekere na ma why mo 0554931931 054892 say subranta mo hatonia apra na adwudwa no se line ni be tomu kura de a I don't know hello mi mame alini pata biei original yankwe so ni biato o second chance ya be na
Yes, we see the actor. And say Naja. The family or pet club will be the folk. The Academy. Oh, me. No question, and the papa answer. Then I make a good choice. Said, look at him a year, I can't cinema. The first bohoka, I could be cool with Anna and Sana. Said the young baby. Well, I mean, when one son and then I thought that you know, why not fast? And I'm told me, let me bound to say, on the spot. What the death you can't say? So I found for you, and I said, we're cool. You know, that's why I said, you might be at the same, and I'm a semi-other. We know about what I can yell. If I make one said in place, I don't have about that. Actually, I can't hear the city. I didn't grant our bad. Hello. Hello. I joined you. The firm is Sompa Gabriel. It's a big radio. I just gave rent you. The American can say, Michelle. And me. Oh, Juma Papa, Obama, oh my Ghana. I do Bob one o'clock and I'm when I'm sure and I'm in the edge. Amen. The share kind of dream me, I could dry now or the cast. Many a jam on Papa. Michelle. So we call assembly so first case, you know. So for my no secretary or any papa, any papa. Azan, ni kwasiabu a umpesa mugu wa baba wa. Na baba wa no, oda papa na si papa because papa ne babonia. Akabane sabe dia, mami no okoda no na sese enkonya papa. Nyamisha papa no se wotimi enya kukuduro. Eye de se ye bia na ababa du bebe bedui. Nisusu mo dije mo mu se bebe bedui de, mo chef kwan so aji. Isi ka mo na be mami no. Nyamisha mpa. Yada say, Esia. Hey, Mr. Baby, an immigration at my phone. Hello. I tell to me and see why. I'm another forgetter. Oh, you are you, and if you share, you. I thought you didn't do it. So, when I was if you apply to Mobile, not only the deal of you know, but everything. I said the first thing I read, which the months after I see you, say that. You're like, you're my auto from one car and then you fight to me. If you don't have the flat out of for you now, and you're doing one car, I see that. I never out of it. And that's maybe I tell them best of money marks and something and in the future. Then the thing can be saying, Nechetia, Quasia Bodo, so man mududu. The Quasia Bodo, so a man mududu. Nani Pansuyama and Ninaho. The Pia and Penny Pia and Shani Muditi near Menim, Obiso Quene, say me a dagatin in on Sia Frafreni, and or Frame Fonso. Who, so for my meter, you only say, Opia Mui. Uso scandal Mubetria. Namako Sada. Ako discuss with the go to business. I'm will beat TV susu. To bet me for Barbaro. Ako General saw them also can quite Juman once a match any pa. Wabra will be soon. Hello. Hello. Pachodin baby Akasefri. Good afternoon, ma'am. It's you, Papa. Make us a free northern region. Yent you. The man, our dinner, but some of us so near Norma or Baron to say, the Barnett, or the Prince of Canada. And now, we're jelly. What is the Canada now? Empress of the man. Also, the American is the only able to try. Our bedroom was saying there, they are in the Ambassador, the Damas. That's a park, or we're jelly now, CCS. You rent to me few that, and one is a win you any. I am Cransa de Omako Hoba. And moving now benya, webi now benya, with your command. Now, no, so no, you're not joined, and one also home. A group baby, I want to bet me a request, Obama. How to be so fine. And also, and yes, I also about me, my name. What my quine also walk quine says so to me, my crown about when not dear madam, on to me, and you free mukra. Tiano so, Tina Butrana, a true why I'm on Emperadanta. Hello. Pachodin baby, I can say free to you. Mohammed, yo, where the
Some people can say, yes, you have the man of dancing about. Now we turn up and shower. Now, up that and that it's here. Me, can't you say no for you take care. Share this is it. Come on. I'll start with the Papa, what whether it's Rana, we got my minister. Once in a while, you know, I said you've been a pump of one. My many times hello. 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 Yes, you young Kazai. Why you know the Kakro TV is a radio? Hello. Hello. Me pacho yet you, maybe I'll free. Hello, of mommy. About to what I'm a dear morning. Why, Papa? I'm Israel. Hello. Hello. But you're ready. You know. Hello. 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 Me pacho yate unka. The first way I saw that. Brono beso. I'm on top. Mronto tell us. A friend, of see every year. You don't know, friend, why relax. Hey, me, I'm in an hour relax. Hey, now that's my friend. And let me talk friend, and I don't have chance. Yo! Now, that's what I'm cut out by, but the baby. Nana. But that's about can I say, Usa, Winnie, in the Ayao Katazu, Ruma, one hour a bench. Only more our mumbra. Aha, one more mumbra, I confused Dana. And the Amaka Trans and the Council, I don't know. Onyabutre. Onyabutre. A mamma, I will point to be a so quiet, Baba. There, Corano, that's you bring an idea. Name more new is an hour can. More new him. When you be another man, when you be another man, and never one. Nana Medas. Nana Pau. Last caller, hello. Hello. When I chat to Kasani uncle. Good afternoon. Afternoon. Abusia, ya si. Sompa Nkomo de Ebola ha na brebe me kwan. Ti so for mama tawi a wo sawia otumfo estate o se hin no. Woni ukun yima. Ya mamu na kopem brada. Ye nua mfa so sa awia kete ntim ye nua se wunachi. Wo bra wa ye wo papa mfa boni ntua ne kasa. Ye ntia se ntwema kwa bia so. Enti no, baby a ukun no wo no. Ebe ye so obeme na ba. Nye sa mra no be fawo se rapture. No mo tua ma minisi kama. Your friend mo hinini, ma sorry.